Welcome to Christ College Reboy. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Sorkar ke Mynjur ya ke Tyrwa jang ke Executive Committee belayalam de ke VPP ha ke HADC ya ke kerteng jang ba Matthew Makdo komu MDC besyuse ha Khasi Hills Autonomous District Council. Ya ke nilai thu dau Executive Member ke HADC uba Powell Soklet hadin ke jingi kendo eu sembut Menteri Rangba ke Jela uba Preston Tensong. Constitution melihatkan di bab Preston alur ka nominate member di negara tersebut kata bah macam mod pedok electorally ni bab Preston yang bah nak kalian dokumen kalau yang ini bab sian kisah pemilu constitution dan kalian tungi muka parti kalau kebelang di sana penpawa yang semua esok kamu si kendalami kita constitution ke bah si Mynjur Khamdan bakas Sorkar apa secara ke Sorkar jelas dari parti bab secara dari parti pekan hampir aja kan ini hipon untuk Khuborjylla baru ada kata tingginya kembali bab Preston baru mesti lawan bagian sampai mino akan efisien ini bahkan kalau kita kelas tengok ada bab pendulanang ide nominate member so juga kata ru kibun tiba long nominate member tapi nong tum lu persoal kai ke bersama jadi kebalang bu hi dekat schedule kebalang kat karu dia bagi chu press bagi bentung tu wait dan dari ngaptip kata ka boong uli daw siya ka persoal ka kom tangi ni siya mitong bigat kom ka jengdan jong ka framework kan ka kom ka wa kendal dunia atas